Shalom mahobata ganupan hinargani Tuhan ta paima ipukah hita lahwanta bani sogot ni Arion diar maratonggo hita dia itu pasombah nami hubamu Tuhan halani ipasopat ham opeha nami jana boy opeha nami puho humbani podoman nami bani sogot ni Arion jana nasihol memuka lawannya nami Tuhan tetap nami merondos sebagas tanganmu jana bani panorang on sihol homa hanami membogi hata nagabi panotap bani guluh nami urasi hama uhur apa pikiran nami Tuhan aseboy tongon iarusi hanami jana boy ijolom hanami hata nagabe panotap nasihol ondo subanami bani panorang on. Terima kasih Tuhan. Amin. Ita haganupan hinargani Tuhan ta nagabe hata panotap batas sadarion amukalahwan ta aima humbani Sakaria 10 ayat 2 sanon ma isobut ay ladung do isahap konterapim anjaha si partondung manondongi si pauto-oto ni pinasotongon do ihatahon sedia anjaha apoh-apoh nalumei si iberehon halani ay kahodo sedia songon hulanan ni biri-biri anjaha masombuh do sedia halani lang adong parmahan sahalin hari ibasahon hanami ay ladung do isahap konterapin ancahay si partondong manondongi si paoto-oto ni pinasotongon do ihatahon silea anjaha apo-apoh na lumei iberehon halaniay kahodo sedia songon hulanan ni biri-biri anjaha masombu do sedia halani lang adong parmahan amin aima dasni kita haganupan hinargani Tuhan ta aima songon na isobut no kanai nadong maibasa hita humbani Sakaria 10 ayat 2 jadi bani kalimat parpudi ai isobut halani ai kahodo sedia songon hulanan ni biri-biri anjaha masombuh do sedia halani lang adong parmahan bangsa Israel panorang ai memang kaho bahasa Indonesia isobut berkeliaran artinya ai lang adong na menuntun sedia hata honokon lang adong na menuntun sedia hujay hujon lang adong na marmahani sedia anjaha bangsa ay masombuh halani aha halani bangsa ay mengahapkon panorang masa hakuringan atau kekeringan halani nebata lang parohkon udan piga-piga doka jadi pambahen ni hakuringan on berkurang ma bahan makanan anjaha terjadi ma lohe ay mana mambahen sedia masombuh jadi bangsa ay kaho atau berkeliaran bahan menurihi bahan makanan tapi ay halani nabi nahen ni sedia sendiri dia tahaganupan bangsa ay lebih porsaya hubani terapim ahadu terapim on isedo terapim ay ma patung na ianggap sedia dewa na lebih guguh humbani nebata anjaha na lebih markuasa marimbang nebata anggo ibagas pemahaman nih sedia
Jadi bangsa ai manombah terapim anjaha mangindo udan bani terapim. Lebih porsaya bani si pertondung. Si pertondung ai ma ahli mimpi, peramal, dukun. Nah yakini sadea, nah yakini bangsa ai boy membutuh ari patar, pabutuh kon masa depan. Sehingga bangsa ai lebih percaya hubani si pertondung, lebih manangihon si pertondung bani panorang ai. Jadi marhite ai si holi sobut bani renungan ta sadarion ase percaya bani nebata na margogo anjaha si pangapoh na tarsulur intu mangma. Ana iha tahun bani tekson ay maulang persayanan bani si pertondung. Gati bani pargoluhon ta sondahan on buay na persaya bani si peramal na berusaha patugahkon ahana terjadi bani are patar. Pasal keuangan, pasal nasib ni sasahalak, keberuntungan, pakon dan bahkan masalah pasangan hidup. Nah, mungkin gati boge hita pasal zodiak, ramalan keuangan, pakon na legan-legan. Jadi si hol isobut hubata haganupan bahwa marhetehon ni renungan tabani sadarion pitah Tuhan ma na mamboto pasal hita jana pitah hubani mahita persaya kalani ladung do ganup na isobut ni si tondung ai anjaha kekosongan belaka kehampaan do haganup ahana isobut bani ramalan-ramalan pohon nalegan ai. Jadi anggo ga negati iarosi hita atap iboge hita na isobut PHP, pemberi harapan palsu. Ase persaya pita hubani nebata tumang mahita halani pita hubani do pangarapan na manongtong na nyata na tarsulur. Ase hubani nebata mahita marpanginduan apa merpangarapan. Selamat menentukan pilihan mahita manadikon si partondung ai jana maka persayai bahwa sani pitah Tuhan do na mangerusi na mambotoh sonaha parguluhan tain. Amen martonggo mahita. Terima kasih Tuhan isombakon hanami hubamu. Naib bani panorang on sopat ope hanami manangihon hata panotap bani guluh nami. Nasi hol manobut bahwa sani pita hamdo na patut si hapor saya honon bani guluh nami on. Bahwa sani pita humbamu do hasa pangarapan na tarsulur. Na nyata bani parguluhan nami on. Ajari ham hanami, parguguhi ham hanami, aseboy tongon, mandauh kanami humbani si partondungin. Aseboy tongon, lang persaya hanami hubani terapim si partondung pakon nalegan-legan. Terima kasih Tuhan, bani haganupan aktivitas nami tetap ma yondoskon hanami pita hubagas tanganmu. Jalo ama hanami rapakon tonggo elek-elek nami on. Amin. Selamat marlahuan mahita haganupan Kuriani Tuhan ijape hita marianan. Shalom.